cyane. Narivuje bukeye ndabireka, ariko uwo mutwe ntabwo ari uwo wizanye gutyo gusa. Umutwe nawutewe n'ikibazo nagize mu ntambara, kubera yuko ababyeyi bacu bari barahunze muri 59 bahungira mu gihugu cy'u Burundi ahantu hitwa ku Ntega mu Kirundo. Nuko haza kuba intambara, ubwicanyi buraba, nuko muri iyo ntambara bankubita ikintu mu mutwe. Ubwo ngubwo navuye mu bantu bapfuye benshi nk'abantu bagera mu 9. Ubwo ariko njyewe ntibakubise mu cyico ngo mpite mfa ako kanya. Ubwo baza kuduhamba dukana, ariko njyewe sinapfa. Abasirikare b'i Burundi baraza gutabara, bankuramo banjyana kwa muganga i Bujumbura, baramvura bancisha mu byuma, bakavuga bati igufa ryaramanyutse, bagashaka n'uburyo baribaga, bagasanga n'ubundi ntibaribaga ntiwumva. Ubwo nabaye aho ngaho hari 8 muri Ntega Marangara, ngira ngo abantu bakuru bajya babyumva. Ndivuza umutwe wanga gukira. Bukeye nari mfite data wacu, nta na hamwe atangejeje, yari umupadiri, ajyana muri Kenya. Nagiye Uganda, za Kampala n'ahitwa za Mukono, ndivuza biranga. Bukeye uwo data wacu amaze gupfa, nabuze ubushobozi bwo kwivuza. Nawe yaje kwishyura jenoside hano mu Rwanda. Ubwo nabaye aho, umutwe ukomeza uti hano mu mutwe harimo n'ikinogo. Nyine iyo byagurukaga umutwe w'imbere sinarebaga. Nuko ubwo narivuje ibyo kwivuza, nkaza kwa Yezu nyine mu Ruhango, isengesho ry'ukwezi ntiriceho. Ubwo ngomeza kwihanganira mu bigeragezo by'umubabaro bikabije. Ariko ejo bundi ndavuga ati yewe reka nisange Yezu nyine noneho njye kwitura mu Ruhango. Ubwo nko mu itariki za hafi z'ukwa 3, ubwo noneho nafashwe n'umutwe wo kunyica. Nza kuvuga ngo usigwe amavuta ndayasigwa, ariko n'ubu ameze nabi. Amavuta y'abarwayi barayansiga. Ubwo uwo munsi bayansize si uwo munsi nakiriyeho. Ku rindi sengesho ryo ku wa 4 naragarutse, ngaruka n'ubundi nkibabara. Ubwo igihe n'isengesho ritaratangira natangiye kwitsamura cyane. Ubwo noneho numva ikintu kibambitse hariya mu myenge y'amazuru. Fata agatambaro nari mfite ka muswari, nuko ngira nyansa n'umuntu wikokomoye, numva mu kanwa hatakayemo ikintu. Nahise ngira ubwoba. Nagize ubwoba ndavuga ngo ubanza ari ikinyamugera kivuyemo, no gusenga sinabaye gisenga. Nahise aho nari mfukamye niyicarira ku ntebe, byose ndabireka. Noneho ubwo hari mu mvura nyinshi, hari kuri 26 z'ukwa 3. Isengesho rirangiye, njye nasohotse nirukanka nk'umuntu wahahamutse, njya hariya ku mawesi yo kwa muganga, ngenda njya kureba icyo kintu kivuye. Ubwo ndareba kuko nari maze iminsi mva amaraso mu mazuru, ndareba nsanga ni akantu k'akagufa. Ubwo nagakunkumbuye nk'umusazi, ndiruka kuko naramanyuye mbona karamanyutse. Nzamuka ndiruka, ndagenda no mu rugo, ndakingura, ndongera ndakinga. Ubwo nicara mu nzu, nibaza ibyambayeho, kubera yuko mba ndi mu rugo njyenyine, abana bose barakuze baba bari ku ishuri. Ndicara nitekerezaho, ubundi ndavuga ati reka